o le maruanga e fai ala ukala le ala utala le atau au tali foi tatu so tanga ma tatu committee memberika o ula kiki mai lava ke lo foi o lo so fu wa matua le atau te lo foi te io e la utala nei ngo kala kiki mai lava ngapa war kanga makua ngaka fa longo ile ngoa malongo ai meo fola au fa sainga Samoa tu long la vai le maruana ya ele na male laina fio ango falati o falati ha Filipina kulowa ele sira fia umar kokeli ngapa wa le ore the real ile maruanga e alua ku sai kulei ora au kulei malava ngo ka fa longo ai mo kai lua soro langa ioi ngo ka ola e fo ile ngu e ngai ai fo i master o ka fa pe ala ka i ka fo yo master saunga ai umaenga e o ku uma master i a Filipina e va ku uma i a paina to lo le sunga tangalo rest in peace ele ya tangalo sa to lo fo fa fonga mai ala to ainga ngapa wale or kanga pinga fa maruanga akoa Samoa akoa ese mai isi kamai nai tamai tangata fu mo kulanga ya kamai fasila au waru ko mali me a o leu ke karango aku le adawo meteteli pa wale or tangata ai te sila fia mai au nga komesinga o leo ma me uma nga sawa ilava e mo ia nga faio so fa inga isia kamali ma fale pui makakala fale pui matala ai le i matua yalu aseo so fa inga makaukia manga o kwa shut down na ma kekira antio nga ualu aku Samoa iken kayo e agawa na ona luatu o iken kayo fuya vai ili iken kayo li Samoa come singa leo pa wa leo langa taket ulo wale ngana waso uma ya kili mokus ko ingane aisea Samoa mai kau mai o ko ku ola fasoa aisea langa foi manga o kape esea fai kape esea ngai kanga kangi ai langa wasao ku kampai pa eri Samoa ya ole analysis mal fearing asiaka o tomo mai le wingo lautala tu sa na o nga kangalo ai nga fai nga nga me yo ka ku le maruanga ya o mai o isi me ka lo ka kwa mo wa nga mo ku ai le ongi me mai ka no o isi o ri ku le joro nga mo o le wingo lautala ai nga luwa ku o ka le mai Amerika ora fasaren ko kiki yaso uma nga re kili lavo o fale aki u como faia shut down sia ko inga kulo ai sia nga fo ore nga le la ka vai ko iki ngai la ku se ki ngai le ma ai o so ku nunga kampa pa ele le isa io wa foi lo ele io ole kamalang me makaya le la ko ya le utatu tala no ai ne nga sawa vai nga sawa le ngofo le lo office ya sawa fai raid target la vai sia nga foi se kilia ese maruanga ai se fa va vango ku le ko esa ko vai la lo esa le ro Samoa kaukia makaukia ai la tatou le la tu ni leisa matua mo fiu ka kape ma wasilia ku le anga mamangka nga o me wo kupu Samoa leisa na vai tatou ye wo o Vietnam ar kai mi a foi sitiana ia sko ingo kanga lo sa ma ngai kanga kang kuku le soro makeki ngai ngai me ang kuku nga kasu engengeki nga leilo loan ka mai kia onga nga afia mai ni faya onga mangia ako nga lele nga ngai faya onga ai le obvious ke nga kai mi ala mele boye ala wo wakaro ka esa sila le ato sa pola kala ka sila ka kala wo ka o ba ko oi
ana le ala o atu e mar fai nga ma lo fast wa matu wa ife kawi mar fe feu o melia le atua o mafua anga ia na fatu o yele tua le fai nga ma lo ngi e ko ke wa ku le anga nga paule o le fai e ui o le ko wa ku fe ko ai mar fai nga ka a o fa fe kai ele iui mai le to o fa ke le ngala o ile mai yes ku so le wa tu tonu wa si pale mia o la ule le male to mala na fai nga malo wa maku wa ke le mai ai le iui o le lei ma fa kai ile tua ele iui mai la mo la mo e ui o le o ku ka ko o ma ku fe feua ai au le pole o le ai mo war kai o le ai mo war kai ya uto vai lai le mele o tu lai bai o aku a mai sa mo ka mai ki fai mai kala anga i loloku ai o aku ka fio lai le me o fai mai Vietnam sa o sa no ngale sunga laul le mali to le fio ngal pale mia ka lo fai ngai kupulanga o le a fa o lo ata waina ma fa o nga fa au pengaina e fai matalita matali pupuni ma fana au aka nga kai sa fai ko le atu como que ngolo mo ya ngale a o ngale ai vole sta o va ku pe ko ko mo ki sa pe ora ko ma ko yes lana wingala na le tu fai atu isa mo ale le fa pe fa tu sa le tala le a to va ai la so ile taimi o le maruana tono sa mo na ye ngi me fa pe na ye ni nei me fa pe nei na tupu ai ole kai mia nga wa ku ka ma se ya mai fa fo kili aka pe ke va ai o se i o mai lunga me o mai yes no ole idea is ole langai arfisidi ai se a ko nga wa ya wa o mai la a ko wo lai ka pe fa ko anga maruanga a Filipainga ka lokal au ku le maruanga wa o mai o se kali nga iken kayo tanga tale tele a se fisiringi o ga kada wa o mai la na e ala tu e halu ma was fa inga ma fanga ka avili e o ko ngor ma ke ki le sa yiri se fes ka ma vo le so fa su tupe punga ye los fa inga ga kada ola nei la la o me na fa na e fa nei malo ma fo o ki dia le la tu lo rest in peace tanga lo Filipina ma liu lava sta mal to ese tito ina ki lia umanga fa ko anga maluanga susungu uma fa tama ia o se fela Samoa. Do we have a new heaven in Samoa? O le ala mera o tūra i mai au menga fai. Wa kali mai lai se kali le lei fakunga mangi meanga e ngofu fai. Na pau kere ka roku ia ai fuo mai. E o so ale isa le o la isa fai e kokong. Nei ele o fai atu a mea o ma fai atu na e iloa. E hepen ale isa. Ma vaku ngai mea. Ngai kere ia ruese maku. It's just that wala ku longo wala ilo longo cover mea. Ko se ke punga e se roe. Ai fai do ma vai o isa Samoa. La ku longo wa fiu pe ka me kiki e fiu fa ko ngofo ila. No foi la ale isa wa ku ai lunga mo yo mo wa makanga nga pop up ai se wa makanga mento wa fia ma fau mo ko fi wala ka enge ma ka ki ngai lalo dai wo sava vari fa la so ro me no wala worke wo sava vari wo obvious Eoi wo fi wa ka ki ngai ku nga vai la o nga o inga le ngo so sa mo i me fro lo wa so ye le a tawa sa nga o nga o i le po nga o i ile taimi lai lo nga oi man ko fela uri fo ko fi punga ko ngor lo la il fa ko lo nga oi pula wa nga oi pula ai sea ole ai sa ele le ya sitiana ya nga kai me nga le nga fai me mari ya mare ai kele ioi nga ova te le mari ya oi se o ka mai pe pa di maksa pulu di makala vo ile
ia makua ai pa ke po ai ngu pa pa ke ale o ngor pas nga savidi ngia savidi moi vai angal tiana ngai ai ala ti ai sale vai ia e ko ke kalie au me sa ole fa ko wangi la le ai sale vai no way le se nga mea nga ole le mafaufau a mio valea a mio makanga nga oi pupula kalepe pa ia le la wa e senge e rifo e fakanga fa ma vai na wa tu fast ko ko bisinga le fa ko e fatanga fa ma vai po le la vala mena fa aba fo e ke vai mai nga le la wa kur fast se ide ai nga e loa wa male per va ole au fo malo mare fasao toi fo il fa nga balota vai e ko e punga mai lo e ko e apalai vai fo nga plan mana o si ali e ko e punga mai malona ma fo e ko e fo i mai lang ko ingo papa street mo fa o la ela nga no nada ana malo le fast fa ma vai fo malo fast ko tike o lingo lele wa ese mai lo vai tfofa ma vai mai emro lo official lawyer city tele yo afianga o nei vai ya le o to e fa te tele ina le tu langa finga wo foi le tatu mani usila pe le mesa malanga tu ia Christopher Luxon ni tatu pale mia ya po ole sunga ya tu sinave boru mtotua ya o fa marusi alta to fainga pa anga le ole fiso ani atu ni usila e foi lai su enga mtulanga o ya yo a onga tulanga o le ka wa me ya ole investment le ai te tau ona fai pe atawa ya train nga yo ka ko kama fa ngau ai pa wa le ola ukala e mafainga train skills e mafainga train le poto e mafainga train me uma ai le mafainga train de famau you train e le mafainga train de famau po le ale mawa e o lo mala malama me uma ai a faia ke corrupt la fa yo la que o foi se un desqueve le lo que penga ia escasio boca o primeiro fa mal pema pengi se pasie foi para credit for this yo le la o tu fainga malo wa fefeu ele faingo fie paulo tatalo ia awana ima uma wai le ola mar soifua o te talo le na awana ima uma le ola mar soifua truck test malie yo sia intel ale intel le mo me ko ngol makanga ruenga le leo la ngai loa ile si awadi ia ko ya la ka ofio ko ngwa au ke lo ngai ko ki loa lau whaaru le truck test kon makanga ruenga le leo la le au vili mai ya ngai o winto le atua e me ni mai le si foi au so opu tono betaka ruenga mai asi yo foi ki ko inga me malo rosi mai anga ngai loa le fai ngai truck test ora fa sudden vili mai la u fatonu ina umar kom sina yo mai pepa mai ele foi na e tu tangata pe alis pepa mai anya foi na le loa ne eu so ko kanga nga ku fa so lo foi na ko test matua matautia la e kai fa pe foi sa ora a decidere di le sa pisa qui pe ano fat fa mai tala sta si foi o la towe e va la ta ia na ona maua le tala o le tau a le la tau fa solo fa ngo drug test me lo sa ngo ngi usiram pisa o ko matato va ai le tele o le fa le ton